Unong kitten siem jokri Japan u kawazu kunhiko. Ha kalai potret u jemang arajar arpuar ule kendo u sumbut menteri rang ba kejela ba prestun tensong bandan kejinge dai kebajan pada kejela Meghalaya bat kari Japan. U kawazu u balong u menteri bat ha kejokopor u balong ru u deputy chief of mission ulong bakanong ba shlong kedai kejaga pedeng jongatan chite lam ingi. Bat ke sekolah ba North Eastern Hill University ru kadang nak kenong ba bat kari Japan kadang nak jing temu ban penderung no ne ban aji kai ke samla pule banang ya ketien Japanese ha ke sekolah ba nehu. Ulong basyan ke sekolah ba akan sedang ban aji kai ke ketien Japanese bat agini ki arsnam ki belalet kim shimle alat ban kendo igi bor badai kmi jong ne ke sekolah ba namar ke jing sapriang ka klam COVID-19. Bat uliat ho baik ni kejeng pulih ke ketien Japanese kandai lengba kejeng trailang ke sekolah ba bat ke Japan Foundation. Uba prestun tensong ulong ba ukawazu ula pentip begilalit ye kendo ikibor peniat jong nehu na kebenta ban sedang ye kejeng aji hikai ke ketien Japanese ha ke sekolah ba. Uba prestun tensong ulong boleh keren ru ha kebede ba kejeng rap ke sarkar Japan ya kejela de kebemang ar hajar kelur tengka lengba ke Jika project na kebenta bensinai ki surok ba ah kejela. Ulong ba kelekran ru ya kejing don kam ban penlong ya ki program ha kebak nialam ya kenhuan na Meghalaya Japan bat kumjoru ya kenhuan na Japan banwan sya Meghalaya ban sengutu ya kejing per ha pereng kejela bat kari Japan. Is very important state for Japan. This is a center or the epicenter of the big movement of the northeast region, and the Shillong has a very important university, NEFU. That's why we came here, and with the Deputy Chief Minister Tinson, we agreed upon the further boosting the ties between the state Meghalaya and the Japan. What is ongoing is the language course, the Japanese language. So for details, I believe that our public organization, Japan Foundation, which is a cultural public institution, this Japan Foundation and the university, they are talking with each other. Pi ka kawai ka ka project ka bangon pi ka Jaika project ka number 1 ka ka Shillong Dawki Road. Kani ka Jaika project. Nang ta ka baar ka project ka bahe haka root sector ka ka yung ka construction of 127B National Highway. Kataru nila lamba jong Jaika. Tila pikain lang iya ka total amount. Tang jong kineki project jong ka bingyo menta artli ka po around 2,000 crores. De ka kani ka sector ha ka ba nakaliang jong ka Jaika kala agree ban fund. De ya kani ka Shillong Tamabil ka pilayo i ka jing try kelas dang. De menta ka baar ka banging satik of sa kadai saya ka construction of National Highway 127B Hagaro Hills kaban connect lang ya kaneka bengiong ya kaneka Shillong Nongstoin Tura Road but kan sedang nang tena border Assam kabengiong ka Brahmaputra River kaba shani chiliang klahap kamela lengba jong pulbari kan mi sha selsala kan poi sha po ka ikaneka ka dadeng kiri nang ta kan sami hang tu hapo jenjal area hajan jongka shajan jongka tura.